ampa osuru hene wona asede nyina esew enanyumre odombarema enanyumre ma kase yeda wase papa kase yi waje papa kase show de nyonyam ye kanfo ye okese wa wode enkwa wode acheyen wa mayana so atiasefo minyame ye de asede ni wie de ma wonyame tiasefo ewrade wode yenkwa acheyen na enanyumre papa ye online so a ye kase de aseda eni kabia ye de ma wonyame tiasefo enanyumre papa ye da wase ahimu hini ye da wase ewramwe ye da wase oberodomberma ye da wase ye mpata kujifu nyame ye da wase ye mbambo fu nyame ye da wase enanyumre umwa aseda na ahye yamfu numa ewrade se ka tiasefo hu a minyame na to bramchi bia nyanto ya na odomberma ne kasa aseda enka udi yehowa kasa ayi enka udi ye kasa nshira enka udi enanyumre oh makum ahye mase ewrade enkwaji a odi ogiyen ehumi ne odi ache nti ewrade ye de aseda ni ye de mama odomberma ye da wase fata ye wa ye ese enanyumre ewo Jesus Christ dim ene de waseda ye de ama enanyumre amen enne enanyumre onyame no kwarefo no yesem so onkasa na ne ma ye aso ye retie na enanyumre masem a me ede ebre ye nyina wala isui eye ye ankasa abrabo a ye bo ye rade mu abrabo a ye reye de ye bo ewe rade mu enuanom me beka bibi afa onuabarema Jehu a onu Elisha Esran enwo emaneba yo ohene ewo northern kingdom memfa say Israel it sounds Solomon ewu echi no Israel mu be chemienu ye was southern kingdom and ye was northern kingdom na Jehwa Jeroboam oye bibi emanyame etuni free adeso ema adinda ebeda Ahab and the Jezebel nsem na ebedi wo mu nsem Jezebel esan say ofre abosomfo mu odnusum sem ene nneman eba Israel ema Israel for ehwe Jezebel abrabo eboye manyame ehonkonko efri oman nim ema nyame ni onyam ebo ne manfo enti na abeyisem na abosom gro ena na Ahab and the busuafo ede ereye esan say ne yere introduce sa nneman nti no omuso mu ema abosom gro ne beigro ena mugroye na mmom nyankopon esoma ne boni Jehu se onkotori Ahab abusua ase enuanom nyankopon yi bibia bibia so bibia bo no omaye bibi the grace period omaye say benu ye ho ya san ya turn around ye jaya mra fi ye bo ne su ne san bo no nyame nchen obue ne nsa so beji awa etu na Jezebel and okunu Ahab de omo repented da emfi wombo nsunum omo di bo no saa kopum se nyame ka se de esoma ye emie de ekotoro onase enuanom si ye ka aba Jezebel your baby a no de abeyigro ahye ne ma enye nuanom ba yo lai so me pa kire se ne dey yenye nipa mama ye masa ade ne bi ngede entine yakoma mu ne ma ye de akoma pa ye de enije abeso ye nyankopɔ ye se we hunu no ye hunu no na no se me ka se mo kai se because ya amama mu fo nyame ehye da ehampeke yen o sheda selti yen eme be ye Christopher dia se ebe Christopher amono nyame apawo ye se me Christopher a ye mfa no kware ye mfa kunkun ye tina so ahotimu ebe nyankopon na wo frɛ ye aba na dum ni mu no enuanom onyame se me mfa asem we ma ene enure me srem made kenkan a me kenkan edikan eye 2 Kings chapter 9 verses 30 no through 36 or see when Jezebel the queen mother heard that Jehu had come to Jezreel, she painted her eyelashes and fixed her hair and sat at her window. When Jehu entered the gates of the palace, she shouted at him, "Have you come in peace? You murderer! You are just like Zebra, who murdered his master." Jehu looked up and saw her at the window and shouted, "Who is on my side?" And two of the ensigns looked at him. "Throw her down," Jehu yelled. So they threw her out of the window, and her blood splattered against the wall and on the horses. And Jehu trampled her body beneath his horse hoof. Then Jehu went into the palace and ate and drank. Afterward, he said, "Someone go and bury
this cursed woman, for she is a daughter of a king. But when they went out to bury her, they found only her skull, her feet, and her hands. When they returned and told Jehu, he stated, this fulfilled the message from the Lord, which he spoke through his servant Elijah the Tishman. At the plot of land in Jezreel, dogs will eat Jezebel's body. Her remains will be scattered like dung on the plot of the land in Jezreel, so that no one will be able to recognize her. Amen. Me pa macho ye maame no be kan twi na maye so ho no mo kan sema ye kan sisia no yetimu se na Jezebel oyo ohima prakope na Jezebel nyin pa jinjan yo na Ahab Israel hene Northern tribe Israel hene on wakoware Jezebel edna bade Israel so maye hima prakope na Jezebel esan se make se bi ofri no na abosom gro ene abayi gro ena mu gro de omam ent oba Israel no ode sa ene bone no ede eba oban nim se oman ni de ensua sa abrabo funu no abrabo anyame eyi nyame chiwade ena Jezebel ode baaye oman nim ye kenkan ne ose ohu Jehu no oko ndemu eko penti ni nchi or the eyeshadow eko kan ni nchi penti nenim eye makeup sa akese eye nti akese so nka odi sodusu Jehu nanka Jehu ehwe na ho fa no ni wamu no ne ho efepa ye so obarima bi ntumi ngede entwi mfa no so wahihye ho ye pa se obarima bi ntumi ngede entwi mfa no so eno na seduction spirit na eye beyi spirit no eno na wona dwum se no otumi de konka de kunu Ahab no odwen se obetumi de konka be mere bia wasasi so etu okoko makeups heavy makeups aye ni ti kama ebebutu empoma no se Jehu hweme ma ho ofe untimi hwe mprenu mi oba mi bosi mi oba ho ofe mi nyame ahyeda em sonko but na enye ho na Jehu de ehwe on o hwe subanya na ekura Jezebel ni suban bone na woma Israelfo na adan wachi am nyame nokwarefo no otiasefo nyame no obopu no na mo som no Jezebel nyankopon no eno na Jehu na ohwe oso obrobu fun obrobu kankan ubeyi gro no me no waye bia me hwe ohun a just was siesie when mo just was painting when mo just was hye ho enye no kura na me de me hwe wose mo tone nchire mo yin free mo no fa to baby nam de onko denim nyame ahye sa owo na to ma Jezebel nyame ahye sa owo na ato ha ma no esanse odi abayiye no bosom nsam eba nyame fie enyanum ye bi honum a ye kura subambo ni bi honum a de bia ye soro ko nyame fie ye mpese be ja sa suban mu ato atwene ni ye tena se okonkuru hie mu amanyame ne boy yankoko wa ne laisu Jezebel essence one changing the lifestyle ntino onyame tori nase enkrama na tafuru moja yensie no enuanom me de ayem hwehwe kasa kyerɛ ye ene laisu se enye ye ho asiesie a ye physically enye ti bia hobo enye pam bia egu apamba so ene makeup bia ye ene nyame hwe o nyame hwe akoma eye kroji mu onyame hwe se ne maye tena so konkru ye mu onyame hwe se ne maye tena so nokwadie mu ye ka nokra kyerɛ ye ho ye de ayem hwehwe ni esu ye bɔ mpa ya ma ye ho enye se ye di ye ho konkonsa na mmom ye de nyame asem ma ye ho temi ye hia ye de nyame sema ye kranti no fonu no ye de ma ye ho enu na nyame epese ye enuanom ye nyankopon ebo ye nkokɔ na nwumre se Jezebel when nyan ho totrotro no yo hima ye ntimi nsie no na nkrama na hwe no physically a ye hwe ye namutum ye onyame fie ye hwe ye namutum ye onyame fie ye kɔ abre bia roda ye mfa ayimhwehwe ye mfa esuro ye mfa ehu ye mfa nkɔ ye nyankopon fie no ye mre wo nsem yemre won se mo asase so enuanom emre ye tietia ma ye ya yenhwe na atobrachi ye nuanom enne e wo ahyaman obi kodwom onim da se o ma biom enuanom omo tonton so dwom ka akofo wo so obi break at free akokunkum nipa na apacha ebinum awuwu ka ya fo won so adoso binum enne Ghana wa ahyaman enuanom
Se Nyankopɔn ma me no mienu ye nkwa ho me a yenim time kra nyam be fra akɔ ne nyam o yenim time kɔ nyam be fra ye yenim be ye gyina ne nyam be fra ye enu nti ye ready say abreni abremu ye be nyam suro ahyɛ ye ma abreni abremu ye be na sem etimi ye se ofra ya because akwapa no kwarefo aframpa no kwarefo kakra mde ma wodi ho adanse pa enuanom ye life ayekɔ ye di fie fi bem eye adanse di ma binum nipa kenkan say graphic ye kɔ be nipa kenkan ye ni ye attitude ye nkasemu ye ni ye mu ye hwe ye enuanom a enne atobrache to wo mu no munim say ne na wo last day omkodwuma mu nsam afie biom omtobonto so ma hyehyɛ ni me bro mo hyehyɛ omu adwadifo the nipa be newu nipa be newu na wa shaman omu nimpa do ewu no enti enuanom Nyankopon epese me ka kire say ni bia ya emfata ni e di asɔre kɔ akata yeni ni e ka say anopa bia me wasɔ ndem mu awia bia wo me finish me ka wo bi say ni e bia no hwakɔ ho no enye na nyame hwehwɛ onyame hwehwɛ nipa yakoma ne yadwi mu ene motives ne yare ye ene ehia yen Jehu de wan hwe Jezebel ahosiesie esanse na Jezebel ne bayi gro no a ogro no na eteti Jehu enu nti na Nyankopon soma se kotore Ahab busuanse no odi mrika okoye so nkrofo enum omo nyame enu nyam aboyen omo nyame enu free the glory of God the free omaimu enti ampa be toro wo mase ama nyame enu nyam say asa abba ye mamu biom enuanom se na meka no yen nyare yen hwe akwamu ye yen hwe nante mu ye yen hwe kasa mu ye yen hwe me yen nyame hu se yakoma na ekura no onu kuto ni dia yen fo yakoma enko asori enko play wa asori ne e ba fia e be na ya ye pe enuanom sibia isi kwa asori e behave no ye do feel so yen get the same thing me nya ayi chameleon spirit say kwa sorry ni ekotokoto ni ye say oh that at holy so you do fear ye npa foforo ni fa atale foforo ahye ni akoye makeup sakese ni ye bi so du su mema anase ye pese nya attention mema nche enwam ye hwe ye namu ye ewie na ni dro ewie ye mu ye boy ye nim time onyame be frɛ akɔ ne nu enyam mi nuan ma ye wala yesu ene dey say atodro nchima etu enuan mu ene no oma na nwinda say bi sabeto mu ene o Ghana Maame ba ko we siesie no hwe ono no obi oto ade ni nai ba ko ka afa so mo ja apeche ni nai ba ko peche ena nai ba ko ayeye no ono ntimi nsu maame ntimi nsu ntimi mwe na no why de we su was why shock of her life ono ntimi se ni nai dompani na pie ena ntimi nsu no si hono no hwe ni nai na ni pa ebobra ya bobra wo ya bobra enuanom menu mienu se nyame ebo yen kokko ti ye hwe no mu yi a enuano ye hwe ye na mu yi Jezebel do kokko bia ba ye efi odifo Elijah so efi Elisha so ni na agwantie won kokko no na oye no no pe enti no me kese ne me de ebre Jezebel no me kese me se ye ntimi ensie no ye ba na aka ne nsa ne nan ene ne de ni ti konko ne be honom ye ntimi akosie no obianka uye ohima ake ye mo befitting barrier you want say ye see what ye hu say ya hemfui o saje fu maame wuye hwe say ye say mo bia pompie eduru nyimo mo bia mpie ye laws ye rules because o saje fu maame e den efri mu just about do nya that kind of privilege o on na brabo boni ninti o wuye enkrama na re ne nam nipa dua enkrama na e de ehwiye ni moja enkrama na e de etafre ye esan se when ni Nyankopon eni ni nyame kato ho no etwa se de ebem ni nyame kato obia ne ese ebem esan se we prim na koma na Jezebel prim na koma wo nyame nsam ho na Jezebel aprim na koma se ni nyame ma eka bia onfa bebia ni ntitie de ma no ye mbebire ho no a ebia ye hu abosomsom ewo ye nyini ye hu se na abosomsom ntitie ye hu se na abosomsom efi poto unko bosom ni fi a what siesi no is always filthy sa filthy no wanjamo sa even physical filth and a spiritual de so hono efi huhu de hono and honam de so hono Jezebel do fa ni bi ne de edborno enunti no ne beka biara nyame difo beka bia onte ne nyame asof kroje beka bia na Jezebel ente na echese nyame ebufu hyew ene se den eba no so
Amba no kwa so na sefo nyinara jehu tor won nyinase ne ma ne nenanom ye tor mema ni nyinase esan boni a odi ye nti no nim I want to afaso entimi antena Israel enuanom nyame ka se ohyira wa ohyira no wa want to afaso sa so na se no me so ba eto wa wo de ento afaso dey abrabo ne yerebo enemrei dey asodin de kra ye ni ntimi ye fanto no ni ye me nyame nyam entena ye so enuanom se na Jezebel eye asobrache oya asobrache ema nkrama na wi nam menu mienu ene dey ye nyankopɔ ebo ye nkokola yi so se ne ye krum biara emfata no ye nim time obefra ye kɔ na ni onyam ye nim time obefra ye kɔ na ni onyam obiara nim mredodo a aka no asase so ye mu bia ni honom sa aka 1 hour sa aka 2 hours sa aka 2 years ye mu biara nim time aka asase so ese yetenase wo no kwaredie mu yetenase e wo konkru ye mu yetenase na manya ni onyam enna yeso ne ye biara no yenye se ye onyam hye emo susu nyankopon futo ne ye bia yenye krado se ofra ye ne da every second from now se trumpet ne sound no a minum ye no yenye de yanda ho naked minum ye no yenye biba akata ye ho minum ye no ya nante wo konkru mu on the time fita na righteousness no o de be hye am yakɔ ne onyam enuanom atare bi a hye se fini dem ne keka bi wo mu a ye si gam so onu yi sa atare no no na tade righteousness no of na tade konkon fo me hye ne dey ne yensa onu awurade ye ntwimfa ye panye ye ntwimfa ye panye sa Kristo nante onu ofo wayi free busua efunu wayi free onu ka say choose na nem no mi ka say Kristofo no yensa se ya tare bi a states wo mu bi awurade onu ka say eyi onyi no for atare konkon ensameche ne mebiom 24/7 yehu atare na hye ya ne edi nyame asem so yehu atare nyame de ahye ya ne trans ebo bra konkon ma awurade yenye konkon ma awurade ya bra bo ne yesuba nyinara yemfa nye konkon ne ma awurade anyumtufu ne e kana sem ya konkon ma awurade ya konkon ma awurade wabra bo ni usuba nyina mane ya konkon ma awurade why enuanom ya bra bo ne yesuba nyinara enye konkon ma awurade enenwumrei onyame no kwarfo ene ye kasa enuanom bi ekọ edwom omama back sa so na ye betimi ato ye se ye nam highway so ye kọ bai ye hwe balancing board ye hwe nipa accidents ekuma mu afi we ye nchewo ye nyame adom na so ye nso enne se nyame adom asom nyumie no so na tachirema da so da abodwemu na mo je guso edi efu nso mu a enwan ye ntena so kunku ye mu ye ma wiase entertain ye nim ye wiase represent to us na mom ye ntena se ma awurade ye ntena se wo no kware mu ye ntena se wo ahotew mu ye ntena se enfam ye ne awurade esanse emri ni ho emayen emri ni ho mayen ende dey emri eni ho mayen onua otu ho ye den emri eni ho mayen ene enwumre onyame edmensem emayen o kenya ye okra na eti mu na amaye na ye wo atiasefo mu no enuanom ye ti ase a ye ntenase me onyankopon kuto ye ti ase a ye ndi ye nyinara ye nya ade a e please to the nyankopon se na make us atorenchem a ato ye nuam enne hwe obi asiesie no ho se me koto ade a be ye aduana ma me kum ne memma okwa wa mabiom na eto ade so ka ofie se me kwa aba enuan wa mabiom ene enwumrei se me kase wi a ye be bompa ye abdidi mampa ba ma enuan ma bibiti ato mo Ghana ebusuafo nyina ato ba ha ebusuafo nyina edi ebobo omu di areho because omu na anwen omu kono mo yare omu kono bianya ye omu kono sa atorenche mu na de abeto omu suddenly death suddenly empetuwo eno mawu no empetuwo ena nkrofo de ewu no accident omunti ka mu we the car ni twem ena be twifa wo mo so car ni twem o ena brake etiye ena brake there's no brake on the car enti car na e fa nipa sa eyam nipa ma enuanom sa sudden death anase sem petuwe
ye be bom paye ne day ye be de nyame ase ye de nyame ase so ye be srem so ombo ye ho ban ompa musu esan akese say every ya mu ono divine protection no omfa ombo ye ho ban bibi bia wo no ono nyame no oh obekire kwan ye mfa so na sa to renchel bi anye de ambeto yen e wo man mu ya America ye nim se na oman mu sitia bisi ya atutu nyame bra e che ye krum won krapo de na mnum ye nu nyame bambo e wo ye so ntin e da so ti oman mu nyame bambo na ni eku ye hunti na mnum ye da so no a sa aturenchem nyema no emusu na esa kese no entusu ye no e wo man mu hanom ya ye Chicago bro no so anom we can be ndu a nipa nwu e wo petuwo hu ne we can be wo bi ato bi tuo emofra empemfo etuo tototo na me eyi na efri mu a ese ye de asede en kambia ye de mo susu nyame won bamba on boy ye fri na nyame ye ma ye hu afa mu no ye fa ye ni wa hu enti ye hu si esi ade nyankopon ase afa enuanom so hu bamba so hu nyame de ball almost sef no kwa man fa ahana man nse no ye fri so fu bi afidim na menum ye na so ti ase ne na wo ye hu ne ye sare so twetwe ye hu na musuo esem bi nyanto ya ese ene ye pagye ye ne so ne de aseda ye de ayeyi ye de nidie ye de nyam emfa ma no enum ti na me bala so na me de nyam enwumre na me de nyam ase no mi wo asegye na me de nyankopon ase won kwa hu no de ache me won wa ja ma me me bu su nyina adie fie ekoye no de aba asundwim am enuanom I have something to thank God for enuanom enyo bia na ko ye no san bae minum ye no etimi akwa aba na ye da so ti ase a yen kai se onyam bambo na aso yen so onyame na aso yen mu ye hyeni nsam enunti na ye tisi bi esisi nti ne osefunu nya ye enseye enuanom de nyame asese na nwumre oboye nkokọ ye de nyame asese na nwumre o kakaye ni ye ni enanti ye nuanom ye nanti ye ni nyame ekase wa frɛ ye we ye frɛ esum kebi mu abo no nyame hanim no enuanom ye nanti wo nokware hanim ye nanti wo nokware hanim enu nkuto na so frɛ ye a ono betimi akasa mo nokware aframpom nokware fo we di kakra mi do mo wadanse enuanom enyankopon no odoye abri na obebo yen kokko be kakaye se yenti ye hu free wiase niema ho ni ye nante konkru yem esan se na me sha ase no Jezebel oprim na komenti no onyankopon edo no me ebre on nasefo nyinara enuanom ye pese nyame nhira oso be hira Abraham en nasefo nyina se nhira ne be sere nyame se ye pese ne nante osi Abraham woni me nante na nye pemanim onyame anokwa nyame nim Abraham ni nyam kopɔ nante yenti no nyame ma ne nhira na sefo ebe go Christ ama no be gi wiase nyina nkwa de a enuanom nyame hira no ohira to the next and thousand generation no ampa asom num ye no so no afrɛ yen efri sum ka bi mu se mehu na enuanom yen so no yiye yen sum no kware mu yen sum honhum mu yen sum no kware mu ne fa honam dua sum nyame e de honam dua sum nyame a oh nimi nyina be hwere yen nimi nyina be hwere o se sa wo wiase niema nyina Saudi Yeswa wasem mobo enyam ese nya Yesu ni ade anye de anye mobo onu owura mbe wuji ya nkwade a yan so sa nkwaje emu yie na anhwere yemboni ene okwa ode hunkunkun be gyaye no hunmu ye kronkron efi ontuni fi entna ontuni boni entna enti yentu ye hu emfri nanti na hunkunkun etimi ene ye ananti akosi ewieye wei eno no susu nyame ode ama mene nwumre simfa menna ono ka se nhira nasem so omo nasem yati engu asase paso ye fa ndi dwuma kopim so no nyame fri akona nu enyem ono ka se nhira nasem so menda amen ene e wo lai sui
Nama ye akra atiasefo. Ni yetimi konye move no we have our be in him no. Enua no bepeja and aseso am ewrade enenmre. Osusuru neja enenmre. Oma ye de wase. Ye de aside ni kabia de mo nyame tiasefo odombarema. Ye kase uno de adum akode acheyen. Yehowa ye kase asida enka udi. Ye kase ayi enka udi. Ye kase enyonyama enka udi. Odumfo ma odum asan so yensu bioma. Ni ye ni hwe se ye de aside ni kabia. Ye de ayi ni we ye. Ye de mo nyame tiasefo. Ewrade o mo de wase. Enen nyoma yi waje. Enen nyoma shira odi. Enen nyoma kamfo. Ye tontom. Ye yo kese. Ewrade se kai me wayama ye. Ebro adwene antiase so. Se woda so ehwe ye oni kunyan so. Ewrade wo boy ye ho ban. Ye ho ye de fiefi bemu. Mini mo pam so esa akese efiri na mu. Ewrade oni ye ne didi ye ne dai. Ye ne ebusu asante. Ewrade o menya anti atenkabo ni bia. Na ka so odumfo asedan ka udi. Ayeye nka udi. Enhira nka udi. Enenmre. Umba da wase. Umma da wase. Ewrade so de nkwa homo de amayen. Ewrade nkodu nkwa homo de acheyen. Yehowa ye ka se ye ni bibi wasede chi a. Unkuto no esaw. Ewrade jiwa ye yi. Jo na ase jo ni onyam jo nkamfo. Ewrade ka se wodi unkuto na wodu se aye yi. Unkuto na wose na si sebibi awasidachia una yedibe mawo unkuna odose yeyi enimre yo sebibi awasidachia rade una yedibe mawo unkuto na odose ayeyi odumfo ye beko sora yo kese odumfo ye ko sora shiro di odumfo ye ko sora umi nyankopon ye da wasi odumfo no bumfo nyame ye shawudi na bi onyame na nyimre ye kanfo na nyimre ye soro na nyimre e sanse rade ye tinka wo yakoma mu se woni ye na dini ye papa ni ye dini ye e rado ma e twase de na ase na de bro wo akwan naram odumfo ye de aside ni wi ye de shire ni kabia ye de mo nyame tiasefo e na nyimre ye se juwa ye yi ne rade wonu kuto na yi esaw jo na ase na nyimre kuto na ase na efataw odombere me umada wase erade umayi waje ye shawudi na nyonyam ye kanfo ye okese ye soro ye shirode no ye modi no so ye kron Yehowa ka so kuto ni Yehowa adin na tumfo eja ena nyimre jo na ase jo ye yi jo kanfo jo nyonyam wani nyonyam ashiro so na asase so mami nyame ye maka se de nyonyam de mawo ye de ase de mawo ye de ntoto de mawo odombere me ena nyimre jo na ase Yehowa jo na ase ne wa ya maye ni na oguso oro ya maye ye de wase hu mafam en hu no mafam na papa ye de wase ho ye de wase e wo odoba Jesus Christ dim en ye de wase de na de am wa na nyimre amen and amen nyame a ochechire wi on na the great comforter yes no nyame say onko na ebusuafo a atorenchem ato ono ono kase enko ka wo ho ofo won sa ento wo akoma so no mo hwe onu kuto esanso onu kuto na so mo hwe mo a obotimi ejira akosi ewieye enuanu mo mpa ma enua ebusuafo ohini mo hina na enwure papa ye pagya enuanu ma papa omo asorienche ato omo mo firi mu wo mo ma wonum kunum wonum nuanum wo awofonum eja won nyare che won se rade wo ye arechechefo nyame wo ye jankafo wo eja wo ye kurafofo wo nkurum nyame enenwe obompa esro se kwona chichiro erado no so nkunkun kwona comfort wo mu nyame wan ye da wo Yehowa ene enwre o ma ye sraw se kwona chichiro wo yire Yehowa kwa chichiro wo yire wo sa empetuwe hu erade e wo sa asorenche mu hu enye wo nkwa wo mu prepra wo mu hospital ro wo na the great physician erado so wo sam na ko san yare dia enuan ma papa omu na ebububu omu na apechepeche erade mi so se so wo sam no erade kwa na ko comfort ko console wo mu mi nyankopon na omu nyo wonde no ka se we erade wo na o san wo yare odumfo e ye de wase ayi bi de nyame arechechefu nyame ye so obaye no ye umade aseda ye de yi ye de mo di nkuto so ye de wase e wo Jesus Christ di mu amen amen.
asole asole Asole. Sapasa mo